أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسوكا من دين كوين نعماما كوين نغالي كوين نقرغر نكاتا أستاذ أبو بكر حيدر أستيدن قرمون سوكا من دي كين نغالي خاوتو موري نيانا ما دارو وما ولا لك ورا ناس وابنيا ضرورا نوا الله غنا دنيا تاي لنجي جمان كوتا كي ولا لك ورني دنجي تاي وناسا ترونغ ما إن شاء الله أرنا أجمع السبابنا ومارمو وقرا ورا نخوي إن شاء الله ورني دنجي تاي ناكوتين سو ترونغ ما ورا كوي نانتي برامبي مدينة تاعينغا جوبي كبيغاني منافعوا كلي بانجي مدينة دبني ورا كوي نانتي منافقين كوني سيروي golle onkol hosire wokenga la qurain kama kebe gani hobrenga wokengundana akoni kunyara ti munafiqinu qur'anan qashe ukama qur'anan ti nyankankate su hobrubre kemo munafiqinu nda fir'auna alayhi la'natullah agora dingira be nyankankate na ala go plus be ala go daraja be akenu munafiqinu yo darajai nyangan kata indi o duwa nyana salami suka humantengi sin munafiqun parce que qur'an ti al-qiyamah kota to fir'auna ron ni nyangan kata su hokotendi bo nyangan kata su hokote ken kangai ken jahannam ngirai wo ken qlete hawiya ora ko ina ndi mingeru kun nyeroi dongo su ho warranke wo ken qlete hawiya قرآن يمتي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كمبراتي منافقي تي من غرسو هو الرانكي أنا كينيري كمبرا نور سلام سوكو من تنكس المنافقون كمبرا منافقين بينو إقبارنغا توي ورا كوين أنت الله رفارن تويندي منافقين نيونيا كمبرا كرنغرا يا ما منافقي هو غينو الله را سوكو من تي فارن تويندا سوكو من تنغا فارن قرا إتغنون كوني igunda lemanda farenda itonun ko ne gunda lemanda kembere kebe ni munafiqunu hibban man be ga tui o kamana kunya sau a taron kama igollu arilla halanu alqur'ana aya benu ga yankuri kembere ora dantanu sau a taron kama harsa munafiqunu qibare munafiqi yino wati kenda wadi'atu bun sabiti akeni munafiqai akendo ikutu ken marshi bun humayr ari kutu gajange begeno wata ghazwatu tabuk birambe akitenga saw nanti alla arenda koy nanti ni monsro ni woni da gajaranga keni tabuku gajaranga ken gajange alla harema gajange sura qurain kama maganta tabuku gajange gajan kutu Allah arengane gajan ko ni nemanu kisenga kama aw gajan ko ni awra bangi be antake ko ni e biagane bakawa jongo ni no kuyi nai antaro kinga antara donoa walma ago serebenu wala rakane aw ko wala ro bangi masrunga asman nanti gajan nda nyar kinno khoy kinga ni gajan ngora nyar bangi tane maganta tabuko gajan ke gajan wodi kenda ghazwatul usra kote ngajanye wa kinyanya Allah haren ka hana gajangin lagaringa Allah haren yi mega buna na gajange be kembenga Allah garin yi tabuko gajange ke akbaru mafu Qur'ana nyanka ti gajange ke akbaru suratu taubar na ko musil kembenga ken gajange akitenga sagu bira kebe munafiqun sagallo
na sabunya anya kote ngati wa nya yitile mun kahana moy wati aray kune mo itani filanga tar gum yonu nda ko yinante anya qasobe wati kenda moade me kenga ini tawen qoteni warani madinan ko itamronun kahana lemu amoy wati ne kembrenga islami surun yonu jarabe ke gajangede nay munafiqunu he kebe gani munafiqunu qoni ikun sagallo na sawon hagara ke munafiqi njama be ko ne ken wadi'atu bun sabit ari jama aro jad bun qaisunu aro makhshi bun humairunu a ila mekka homa me yo kamana illa da qase yo kamana se ken kama kingani munafiquna ngani warnu kusani kaba me waddo dogoniga islam nyungu men ngana walma islam nun ko man tengana nukusu ayin munafiqun durun kaba me wira qentun doni metaronga na dogodonin koni idurun yawo ken dogodoni kanne muku anga yin islam nun ku dun tarun takendi keta irira qentin to tindoni me na ko mera nandi aywa ti muhammadu a taw kamani dunne gere ti keta aro arabu nun gajenge alla gara senkine kendi ti kenya haygara marasa dongu ti haygara jonko yi farisin ko ngane aro rumunu nanti wara kungaja kembra ti urumunu ku kunga jangendo arabu nu gajangen tabana de kembra ta hay kamani du marasa ti ko ngoni ya gawai igana diga gajara ke taw khomi iya ro sahaba nu ku Allah arende sahaba nu ha inyante onu siti me anjala onu ha ti urumunu ku nyante onu suka mantelga nu siti me anjala onu ha kembra ta khomi ku nya go ku ha kembra igra ke diga me ko ni watibe iga qube diga me ken ngoni ila diga gabe ko kenno qusui alla harentu indai nemanu kisenga kama alla rawayen ka alla harenga na munafiqun go qibaren koni arigo kamana digame beko kembere na alla harentu ini kesu ko man da kenno qusui alla haren sahabai wono ta Ammar bin Yasir alla harenda kenqi ti diga kata karsaro karsai hay tawno doru yo kamana keko ni yo kamana keko anni waju anna koni nanti hay kamana kebeko kasage baga keko nema igama sigai kembrenga igara kebe ko ni anna kira alla renta marra ira ko nukunda itukunda kembrenga igana brasikai anni saga taron anna asaga utaroni kembale yimbe imo munanubi ubi me bati kembrenga Ammar bin Yasiri ari tantawni nanda kata ke munafiqin jama'a ken wadi'at bin sabiti ari jama'a kenayi masalan ko ni lunsa yo kamana jogo islam nun kama yo kamana islam nun begu yo kama sabute kemra Ammar bin Yasir radiyallahu anhu ari tantawni nan ga katiya ti aiwa Allah rintina kara au kama himbe ko aga masaga bagai abi me bati a kinga ko watibe kinno qusui iri tantawni nalikata Allah arenga yo kama nan kuna ta Allah are o yi masala nasa masala nyallumo onto sobe amaki no woni ora ke diame ko ni do masala tanye amaki no woni taro gumi wonda ko nanti Ammar bin Yasir gara diame ke ko nanti hay ko ni be ko sage bakai ukutani telora maniko kenno qusui Ammar bin Yasir ra saga utaronde ati kunda kenno qusui de tantawni kata Allah harenga yo kamna luzura ko nenya nanti on masala nyallumo o gara ke diame ko ni a kinya wati be Qur'ana aya yono kenyan ka ku munafiqin jama khabarendi ken Qur'ana aya ta kan suratu tawbari ati a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala in sa'altahum la yaqulunna inma kunna nakhudu wa nal'ab qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum Qur'ana nyanka nanti kamu ti Allah hare ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam angana munafiqun kutirni haka man kadiyama be ko angana sagi taroni iwatini la yaquluna inma kunna nakhud wa nal'ab iwatini okuni qubena oyin sangana misali masalan yallungo o gay kamana kudiyama ko ni kemira Allah hare qul ya Muhammad anken nanti abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yalla Allah ari Allah ayanu aro Allah qihare yala a kunya yana sointa hinyawa a kunya yana sointa honungawa kemrati la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum kama luzura kore kama luzura koni a kahirnau alimanan ka umpalle
kembrenga qur'an antaqamo in yu'fa an ta'ifatin minkum tu'adzabu ta'ifa bi annahum kanu mujrimin kemrati ogana ya he ngana ya baka jamai go ma gilikum munafiqin jama'a ken jed bun qasri jamake ya he ngana ya baka jamai go ma kembrenga ti jamai go no kinwo yankan katene na sawabunya unya serui serebenu gora junubunya ya hagra ke diame be koni ti ya he ngana ya baka honu ma kembrenga ti honu koni wajibi kunwo yankan katene bo kebe ga yankan nan toki aya kebe nanti in yu'fa an ta'ifa tarugum nda ko nanti honyi munafiqin kuro mena woti kenda Makhshi bun Humairi aken to nya ke ken munafiqin akota wani jamakeri kemra Makhshi bun Humairi aken tubi Allah da tubi nundi akenda ataqamo birambe Allah rendo sabanunga sage baka gajaranga aken goni munafiqin kuri nan kaso yana hohonya awni misni kemera tarugum nda ko nan de ken kyane tagumance Allah ga tubi ne ndara ta sawbe na sawabu ya sirebe nugo Allah kudenya ne go nimisnari an gabare kunya sagen na li wa kunya tube na li dina serwi sirebe nugo Allah kudenya na unta dunan de qobe megri kemera tarugum nda ko nan de ken munafiqa e qa igolu aken nimisnari wati su Allah renga sage nambu gajara aken tabuku gajanga akelle kata Allah renga kenna munafiqun kuduma kuma nan dia luzuran ko ni wokunana nan dia ke darrani ke darranin ka ba Allah renga luzural gana aw ya haymunne nyanura kemera keben Makhshi bun Humairi aken woni diga adikata Allah renga ati ya rasulullah ati qa'ada bi ismi wa ismi abi ati Allah hare tinge woni ho minge to halle baga gajara ke diga magandan to arin pawa to kinyen saga baga halle na sabunya to be hay aken akete to sire to ke uren kanga Makhshi uren kanu ho sirebe gani kanun ta honga sirebe kanun ta honya Makhshi uren kenye bo ibn Humairi uren harlemane leme akome ahawa ya gani harlemanenga arabun kanen Humairi uren harlemane ko yangana al himaru angana kinya tasghirunga nande Humairi kembrenga ke to bure tikani ke saga hallere ke to bure ani saga halle ga makatara gajara ke ni na sabu to sirentiya wa ihawa me to mitu hosire ken Allah hare to siren kanunu ayin taw man jesirun kanunu ken no qusui are to ni labaka Makhshi bun Humairi are to nya Abdurrahman donga tubi kata Allah inambu munafaune ni dinan khalasni tarugum nda ko yin ndi Qur'an aya be ganyan kan nanti in yu'fa an ta'ifatin minkum tu'azzabu ta'ifa don ta yanga ke wari na sawunya kubenu gayi jamakeri akinyan silamawo wa silamawo suro aga silamawo bira kebe duwawi wono duwaw kawo mai wono ara kenya ataqamo ati Allahumma faj'al wafati qatlan fi sabilik ati Allah aninge kalle anna kenya aninge fatiyenya kalle ange Allah killen ngane fatini nama sautagni nan fatire nan fati inin kari Allah killen ati la yaqulu ahad ana asalti ana kafanti ana dafanti tisra sunamati ngana huren yanki ngana huren kasange ngana huren londi sirsuma kengoni arake duwawu yanya wa Allah qara adduwun jabi Allah ra duwun jabi birambe tabugo gajanya keddange halle aga tubi kinga jenge dange halle gajanya ho ganya kem pallesa Allah harenga ntaawundi aro Allah haren fati halle ashede gajanya kesuka ho mantenga ashede kenga jenge suka ho mantenga kembirenga ma gajanya wono wota ghazwatu yamama gajanya kentu intega ni tarugumu ma mobe kinga jenya Allah haren fati halle gajanya hana be ganya wata ghazwatul murtadin sir murti do himeno ga murti na muslima woni Abubakar ni kamana kun sagendi ni ron islama woni Allah haren fati honu wono ibara jakam bakinga idi islama won kuten so dunga tasu maganta jaka ngoni ti kuntu na burembu nini na ya jakai kembere sirna Abubakar ara gajanya insinu ala kurle mungirndi kun seru khanema ni su sagani bane kata dinanga ma igo kene yamama
yamama serebe gani kenyu ngumawoni woti genda musailamatul kazzab aken khibaren giri gille Allah harenga rantawundi awula garmamu kebe gani musailamatul kazzab alayhi la'natullah aralle teren qikata Allah harenga nandingu yonkote ni ikira kenya na sasa nandingu yonkote ngai ikira kenya na kebe gani kamumbangenga kenni ike kallenga kebe gani mu yonkote la nyor nduma tikku kenna Allah haran kallenga kenno ko Allah haran da Allah teren jabi nanti mu yonkote bitike kalle aken kalle mu yonkote Allah ya kalle qawa aqen kini sire agana sire be kanu kembrenga kebe gani musalamatul kazzab yasa ahinjo pe gille Allah haran ngaranta woni nemba Allah haran fatiha le kebe gana sirunga yamamanko ira ko nan diketa koni nabi ma suntano maganta musailama la nabiya siwa musailama ti nabi ma suntano maganta musailamatul kazzab kembrenga ta wajibi ni besu ko manten kama in tokiro musailamatul kazzab ya na sabunya ta kenya ni nabi men sasa a kenya watibe aga sabati nabi mauni sirun ko nan bu bangin su na libaya nyama kembrenga asirunta dangani iti ya rasulullah pasunya khili ti Allah qihare pasa Allah ran fata lara ko nan diketa koni sirbe ni ige kapale ma nabi ma woni kenni muhammadu ay ken woni ga fati kembrenga nabi ma su ko mantin ka akalle keta kembrenga asirun ta dangan iti Allah nabi me ti kebe ni muhammadu sallunga kunyanto no tampini ora ko nan dala ran fati halle agar hana be degilare isirunda ken jakayen ara ko nan di jakan kanu baki kama tuma jakan muni aga yayin sawabu abubakar ma kin me kite jakab gumbala o kyari kembrenga asarunta dangan tiya Allah nabi me ti kebe gani muhammadu sallunga ti kundo tambindire muhammadu sallundo tambindi na sawanya sallen gabe na watunun gabe ti salana kinjiga mbire o salle wonyana kiyengana muro o salle wonya kiyengana kanu o salle wonyana kenna ngale bitenga na ro salle wonyana hajirin o salle wonyana ti salwad nugo gabo iro dewu kinga ko wati bati serunda te kanyali kina ya serunda ko na ran nanti ana hobu salukui ti saluku gabo tani kamanyaga ikaman hobu salukui kenno qusui alti serunda tunyali ti kebe ganin sallen atira sallen kanun di baki kama asarunda rata na ho abu ma kendira suko mun dan kan di baki kama kebe ganin sallin binyi me ta arakeware kinga ya sirun yagali ura barka sauni ti tan Allah nabi me tar na barkirandi ila duwa nyara kenno ko yagali hila qarati ti salle mane here ati kebe gani dlonga tira dlon daga ni udangani tiro ina dlomini ini dunya alindi asarun yagali hila qari ila duwa nyara tar na barkirari ati hila qarati ke tanyi men dengari ti kebe gani yagarunga tira yarun daga ndura keta jene nandi jene konsiga su wanga na riga on kate wal ma on kalle tigen kanu bagu kama keta in yaren su ko man dengo daga nura konsiga sinta ai kenya asrun yagali kembra ay toki dai nariga tiki tumbiliya kebe gani abubakar siddiq radiyallahu anhu akenda kurenga rani ken kure ayung mawni ko ma ken Khalid ibn Walid nanti li musalamatul kazzab la gaja wana sagandi baga ki hakarla kama salama on timande ana salama wal yatiki tumbili kebe yana sallinga arjaka an toni tay wa ngoli tay kembirenga Khalid ibn Walid ari kure le mulli nali toni musalamatul kazzab gaja kebe yana musalamatu sirunga ibu na megemu ubuna megem gajen ga akoto mosiri epi gajen kenya jarabe mu'mina nun kama tar ko gumuna ko ina de ke gajen qura dursana be ga tokeri agaben mosiri ma anya sababu ya nalite haqarla yiwi ke be ga na qur'anan ka humay haqarla ke gajen dan halle kenya liti kem pakarla na sawunya qura dursana be ga kara ke gajen ri himbe ga serim qura ke gajen ri agaben mosiri manya sababu da yake dan halle urute qur'anan ka humaye mpakarla na sawunya to qur'a dosan ko inda fadina nyame na qur'ana makka humame o yana gollenga kiya sabu ne da qur'anan ka humame ka gayen keri ke be gani makshi ke o ga tare to ya abdurrahman
a kenyi ke gajangari ogati himbira duwa ko gonde ya nanti igana fati ni fati Allah kille kama ima sauta ni nan karare ini kariya wa kennan halle kara halle sirmati makshi huren pai sirmati ngana huren yanki sirmati ngana kasange wa sirmati ngana ronde qaburndi sirma kengo tarugumunda ko nan dikebe gani yamama gajange ghazwatu yamama tanyi kenga jangari wa serin burawo gajange sirun mera sirun seda ya nan ta serin burawo aga fati sirun buwa fati sera ila kari gajange kembrenga afati halle gajenga yeme igayin kamana hurun ka huma me keben makhshiya atronga ya abdurrahman ila huren mundu nan konta yuma hurengari kembrenga yama hurengari sa kenna koni gajenyu me khalibun walid kenna qusu ya haqaranya anka adwa ukiri aga tubi kotabe na idinan qurani ne dinan klasinde allara nambu munafaawundi tabuku gajengen palle aga duwa be nya serumbu kensera kenno konya ne serum pakarenga yanka duwa ukiri ja Allah haygara duwa ke jabi kembere nga sere sumati ahuren paige sere sumati ikana yanki sere sumati ikana kasange wa sere sumati ikana sauna qaburni kebe ne serum purun kutunga ira kun sauni qaburnundi ka kebe ne makhshiya to nga abdurrahman akem pure ma wari yagai ahuren nga mobe wallahi alam Allah yana tu ka agara duwa be nya duwa ke on jabi kembra Qur'an aya ke munafiqun benu qura aya ke yanqul wala in salitahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ila akhir al-aya kaga yanka group be da kenta khawiri wa aya ke la garu agati in yu'fa an ta'ifatin minkum tu'adzabu ta'ifa bi annahum kanu mujrimin kembra ila ko inandi ya henga himenu ma kenni al-makhshi bin humaira kenta khawkundi radiyallahu anhu atonga ya abdurrahman kembra ken woni tubi wa tubin qalasi wa kem mori har kumbani munafiqun tubi la kan win tawira igentu uguntu bin kangai nambu munafiqun na golen qalas ni Allah jati moren sabura anga yin munafiqin wo golini aw salina aw sumunu ka anayana serunya ngalenya sabura anta yana Allah sabura anayana serunya ngalenya sabura kemro gana kem parawo na golen qalas ni Allah ra kemre Allah wi tubul gana Allah wi tubul gana na sawin Allah meti tina mani mundun inya ngangade ni nyanga katana mani igana tubi kata Allah igani dinan qalasini inu nyanga katana mani kembira munafiqu ya rabbi arna islam suko mantengi sindai kenda ngale munafiqun harsa hoyino munafiqu hoyino wadi kenda zaid bin lusayti qaware domi dangina ken qahada ma akini munafiqi yahudiya munafiqin yani yahudiya no benugati itubi itokiro Allah ramadan nay iro imeni na islamin sagirentu wadi gana yahudiya munafiqinu kembira zaid bin lusayti yukundi wa hayra gayembe ko ni gena ghazwat tabukiya qaware goddo mi dangini aken kahana qibaro kendi kenne kangai Allah haren yugo me iga yangan no khugoyi Allah haren yugo me insanki ila nyomu ngara tundi taru yala nyomu kontoro yiga ne abate ma nyomu ke agolla tunu kutunga wa ila munu na munu imawari birambe sahaba nungo ko nyomu munu ga tambi no mawari kebe en ke yahudiya munafiqi ati adaka de munafiqi kutunga ati an ma do ken kaba koywa serebe wo kamana zamun tanko nantike kamun kibare au kamana ken konora au kamana nantike kamun kibaren sera bo kebe gane hara dabanga tunu hara daban tunu andano kutu hara daban tunu antake no kutu ken gaw kamana zamun tanko nantike kamun kibaren tu kebe en muyan kibaren amaka taken tunu ken munafiqun tiken tunu ro akram me kiten nan soyi itiken tunu ken ya watibe Allah kusa gara juru yang kan kata Allah harenga na kibara ke kara nan tlana dawa ken kun kunara ken kusu Allah arenti ara jaman ka home ati sarin wono konna na burun wono nga konni nanti ike wotini wo kamun kibarentu nayi hari dabantu ni makata kengalle hari dabantu ni taken no kutu ti konna na burun wono ken konni Allah arenti ke kunata Allah ikenta hohotu maganta Allah gani tuini himbe ikenda hohotu maganta Allah gana itu ini kebe ina Kenya tu Allah gana itu ini kebe ina Kenya tu ka idda wake Allah rana hunkoiya Allah radda wake no hunkoiya
ken no kusa Allah ranti Allah ra koyi nan didaba ke aw ke waran laqi na kusa no kuyo ko nan didaba ke wono wadaba ke tina to yigene Allah an gace nya haiga fereke yite wori nya sanga wori kembrenga nyogomen kattaga monyi Allah an gace ngana fereke hari nya sanga tuna ne na ga na sai tiwara aga na koto dura sikino anta a forsene kembra nyogome ke Allah an gace nya nyiga bala ken no kusui Allah rande taw ke wara laqi ken no kusui mu'mina nun giri o giri ni dawanu tunna ne non pay idani awono comme Allah rangara ko mowe kembra kebe gani kinga yanka yugo be qibare ni ken Zaid bin Lusayt munafiqin yi kinga ni yahudiya munafiqin ora ko nanti munafiqunu ora honu koni itonundi kembra itogon gabeni ko rahimbe ko o wasaylo no ken inshallah kebe gani madinan tare hijra asine bane al qasukrai hijran sine hana al qasukrai kembra qibare wadangi kende ken qibare na kangay wadni kenda kimbaka nyile na sawunya Allah arenga diga Madina anyi sali ni jonkoi Baitul Maqdisai na to Makka arabu bitamante ndeke anyi sali ni jonkoi Baitul Maqdisi kengani Zulzalem masjid Zulzalem honotin masjid Iliya honotini Baitul Maqdis kembere Allah harini sali ni jonkoi noye kembere agari Madina kahana a kontine kella halabane kama ma honura munama nantani jongo alkawai ala ko nanti manya martikinga inya marti himbe kenni ini jongo masjidi Zulzalem kenya watibe anya nangemu hijiran sinahana aro kasukrai anya tarugumu wonda ko nantanya sabanan kaso mbito tamiro karagandi honura ko enande arajaban kaso mbito tamiro karagani en diamu hilikoni kenno khoy honuti sabana bito tamiro karawo kingane sungolo makono honura ko enante ai arajaban mbito tamiro karoni en kimbaka nyilenga asababun kite kangari asababun kite Allah hare kotai adiga bugu koy sahaba yare godo adabu ken adaken jura banu salamata qabla inserunde abaga banu salamata ngoyen wati kenda ummi bara bun bishir ma ala harinde buke ala harinde ken jura ikara kenno ne kenda yigande surara kenda yigande surara ara nyaro sahaba no domi kingra yigande surara kembere yigande ke ito kentangine masalwati go kenene tokono kiyani banu salamata sirunka banu salamata konka kiyani barabun bishri kemma inyi noye kembere ito noye sa masalwati mbaga kenene tokono kenno ko tarikhu gumunda gamu hiluko tarikhu kitabu nu yonunda ko nanti salahanan sallenyani honura ko nanti la'asaran sallenyani ala kulli hali akoniya banu salamatan ko unwara laqanya ika kembre na salawatu nu ngari yino Allah harin saliti sahaba nu annoa kembre na ala kulli hali nya salahanan sallen wal manya la'asaran sallen nu to salle ki khonin nondi kenna yoro ho salli ro salle ni deza kembre na jiro kusaga yanka Allah harin kama nanti anyile baka baitul maqdis yani jongoy alkabay kenno qusui Allah harin yile baka baitul maqdis ari jongoy alkabay kemra ari jongoy alkabay a kenno qusui sahaba nun kahana munumunu nambu baitul maqdis bangi yani jongoy alkaba bangi umatun sigi salena nyamare nkine salen no nyari wa ara nyamare ke goli salen no nyari kenna nan same kenkane Allah hare age salin ni jongo baitul maqdis aniga commencer a degonu na sawin yahudiyanun sehina aro yahudiyanun ngana gem yodi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam anke mbaro ku dinanga anwo dinan begonu
mani sabu na anga wan jonko ni o qiblanga anyi me ka qiblanga ma kingani alkawai kombe be ga ku ma ga wa da no ken alkawai bo nan dan dina ken tongi anya jongo na alkawai kembre nga anke ka kamana jonko ogo jongo dingirai an ka baro dinanga wani kunde on be ko na la renda da mu kunya la renda wonu mosri ala harinya wati ti wati au kamun paini awa kanunu jibril nyankati ayanga aya be ga nyamar nan tini jonko alkawai wati su au kamun paini au kama ayan tangi aya be ga ni nyamar nan tini jonko alkawai na sabunya alkawa jonko kenyi ga lara mosri bo ke kota isa na to ke kare kingani banu salamatan kon kanga kingani baraw bun bishiri kema evitaso ni to ken qur'an yar sa salwatin garo yino igaro sale no ni nyamara yan kusaga kine nanti kemirenga ani jongo alkawai ani le baga baitul maqdisi ani jongo alkawai kenno koy su salenga nyeme sahaba yugo no akendiga agayanyo ho sabanu tanano salini dingira tanai ati sasanga giri salini do Allah harem palle nyamare inkine nantane jonko alkawai aray kun jongo do baitul maqdis akenno kusu kungusaga munumunu ni jonko alkawai kemira umati una salenti mendu kina mani koyni kewa ko nanti sahaba nu nyamare nganari ya duro nanti Allah harenti kemira unta ya kharne ron kenni nyamare en kaga nakina Allah harenga duro nan tanan ya kundu anta ya kharne nyanari Allah gana nyamare kine su kembate sura nyamare ke golli o maremu giliki ganya kenya he qore salama undi karan kare ya ma yahudiyanu ka jateke tarhugum mo sogni me ari honura ko enante qasuta miro karago madinanta kan qasuta miro karagandi honura ko enante madinanta qasuta miro nyerundi honura kenya go e be kenya ko nanan kagabeni nandi madinanta kan qasuta miro nyerundi ti kenya atinya ne ala renga nyamari nantani jonko alkabai Omar mu birambe aganya watu bora ko nanti nan samegen kane alkaba jonko nyanyi gande Allah harenda na sabunya yahudiyanu unyi Allah harin be onu tay watu su tange mbaraku dinan ando dinan nakari mani sabuna nga jonko ni oqiblanga anyi meka alkaba ka hayno mananga man jonko kinga ko ni nanti okalle kane tonwa ken kawani ni asa handengu kun kitabuli nanti nabi melagare aganare awni jope ni jonko ibatil maqdisai kem palle aw nyamar nan tani jonko alkabai aw lagar ni kenya kama ken sa hande mo kun kitabini a ken suri nali Allah hare lagarun kaba kenya ni galura gili kenya bane yahudiyan jama'i gono ila meka huma men nali kata Allah hare kenya yahudiyan jama'a ho wari wati kala rifa'atu bun qais aro khardam bun amr aro ka'ab bun al-ashraf أرو رافع بن أبي رافع بن أبي رافع أرو الحجاج بن عمرو أرو ربيع بن ربيع بن أبي الحقيق أرو كنانة بن ربيع بن أبي الحقيق كسردان تنوير مكة همامي نلقت الله هارينا وتي الله هارينا تهيغرا قولي بنيا ننيل بكا بيت المقدس نجونغ الكاوي تاسمو أنسايري هالي tahayra kebenya tiken samen gollenyare tan sagere halle ani jongoy batil maqdis ibaten tagana kenya tukun yahudiyanu to tokini dabate ana kenya dro tukun yahudiyanu to tokin dabate a gilikenya nya qur'ana nyanka kusiru binu hayo hagara kubenu go qur'ana nyimeti kwarate qawyu fa qur'ana nyanka suratul baqara قرآن انتقامو أتسيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نداور ما كان آيكي أجلن هن أو سهني كسروا كما أو كمبغا كي يلين قباري أو سهني كن كما آيكي تقامو كسروا بهاجر من فرمين لكتا الله رنا ننتي agay kimbaga qasabe kama qibla qasabe kama kinyani batil maqdisi tansage ani jongo yiga parce que ti samme yana kita tansage ani jongo yi tikenga na yatukun tokindai e qawatu nandi Allah re ashantin kun kitabindi nandi Allah re ahin jo paru ay jongo ni batil maqdisiya kempalle awni jongo alkaba wala gan kinya kama kin sa hande kun kitabini ka kesu dange halle irikata Allah re nga nalike digamu koni bo kenya sabuni Allah re ne mando kisinga kama qur'ana ayake yanka ataqamu atisayaqulu sufahaa minan nas ade qawyu ngoti ni gilisirunga
awro yahudiya nu ko bin hagar katai ma wallahum an qiblatihum allati kanu alaiha tim manani labaka kimaga ma an jonko indenga qibla be manani labaka kema an yi jongo era qasebe kingani baitul maqdis ya manani labaka kema kembira Qur'an yang kanandi Allah ada qul lillahi al-mashriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim ta Allah ada akira nandi kimbaga jonko ye kina Allah khalle tanganan kanane Allah khalle qaw sire kandana kata kille ken kille tlamun tegane serbe gana qano ken kandana kata kille tlamun tega Allah are Qur'an yang kanandi Allah are na serku jabike nandi kimbaka ni Allah khalle ken kanana Allah khalle aw sire kanana serbe gana qano kata kille tlamun tega kemra Qur'an de kamo ati wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida tik aw kemwari ora ankum muhammadun mantono angum muhammadu yumantono ora anya yumantono ay kungani naandonwa yumanton naandonu ahin suni naando yen hin qoto mobru kenta kama wa newen kana dange haqe kenta kama ahin suni naando yen ora kenya mani sabura litakunu shuhada ala nas ke sabura anaya shere mantonun kutun kama ke sabura anaya shera ya mantonun kutun kama alqiyama kota nuhu seru ala na nuhu tin yela na qihar na on kindi an seru ngawa musa seru ibrahima seru isuka mantengo dora qihar na on kindi iseru ngotini ai umatungo ima hokora ima harbane konora iseru na kenya koni kembrenga ala hare mantuni yotini nuhu gara himbe ko tunguyani musa gara himbe ko tunguyani ibrahima gara himbe ko tunguyani ida har na on kindi iseru nga okuni asheranga kingana mantonu gote tikemba tikene kawa kungale oku sami angun kane o ma me keri o ma me ke bane angun yana sere ku kama kamo kenno kusui watini alla qur'ana yan kanoku nabi men kama ken muhammadu na akbaran su ko manten konora ken sabu no ora tunandi nuhura ken nagai pasa qur'an di inna arsalna nuhan ila qaumihi ananzir qaumaka kembira ila akhir aya ken yanka ken sabu no ora tu nanti nuhura harna on ken nagai kembrenga iwatu nuke de jaja Allah hare mantonun bu yukun kabarun sera kembrenga tin nabi men kana ken kano yana nabi men ken muhammad sallallahu alaihi wasallam ken kano yana serai ken mantonu kama ken muhammad mantonu Allah hare kawon yana serai oku kama kembrenga qur'an di harsa ti wa ma ja'alna liqiblatan allati kunta alaiha kembra tangai kimbaka be kama kimbaka be anga njongo ndenga qibla be ken baitul maqdis ya o manyi labaka ken kama ho sabura illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibai kembere oranya manis sawabura ona seretu serebe go nabi men batunu aro serebe agawo sagene itanjin kon kama kata kahirawa pasa ke hinya hi qorqorai gilike nga islaminu yugonu imurti baka salamawni na sabunya kangai iti Allah haranyi me Muhammadu tahinya amintenga mawo tawdno na kenya lengi kubana watno na hotanaya tike hinu nyama ma taimen tatu igo himbe nyana salaminu yugonu jarabi ke hiri mosri manya sawi honu murti baka salamawni kemra qur'ana ke yanga to ma kenya ho sabura maganta ona serutu serebenu go nabi men batunu Allah ranga do qaranya kundu bane unta ya mun wanyana aro serebenu go sagene itanjin kon kama kata kahirawa oranya ke sabura ona kumbu meri Allah taqamo ati wa in kanat lakabira illa ala allazina hada Allah ati ke kimbaga yille be hay tike de hinere hi qor yani kimbaga yille ke nambu qibla badil maqdis bangi nanjongo alkawai ti hitu na ne here ti hi qor yani maganta Allah yime gana sirebe kanda maganta Allah gana sirebe kanda Allah yime gana sirebe kanda a ti kenga mane kinga bura khengita hikiri kembale hi qor yande ayi sali na jongo no kube kotabane nanyile te nalako nan tanyile bakano ana jongo ratane hi qor yani wa fitnan kita sababu yiwan qati Allah yime gana sirebe kanda ti kenga mane kemo bula sire kitanari kenga ya wati be irakon hilla qarite aywa ti hinu hillani serebenu wati nyimpanamu a jongo ndenga yi baitul maqdis bangya serebenu ga fati ken nondi ti kembera ti kinga ko ni kungo yimbe ndike ti kungo yimbe na sabunya samme nyanyi ga samme nyi garo hindi
keta haiga tuina ndi ja jongo nya qabanya ro alkabai tikin ako ni serbenu ga fati ni jongo ndendo baitul maqdis tukun sale marge wa tukun wonno imben munafiqun ndo serbenu ga murti unya do kama na kendiga me koni kinga watu e qur'ana yanka hilla khari ni diga me kejabe qur'ana de qamo ati wa ma kana allah li yudi'a imanakum inna allah bin nas la raufur rahim ti alla maya igawo a golisiru igawa yebebene agara golisiru benya na jongo ndo to baitul maqdis ya serbenu ga fati ken noni gara golle benya nanti allo ken golle bononi ta Allah kenya na de ken wure na kangai Allah ya anti ana jongo baitul maqdis ya serbenu ga jongo uranya nya mare kanni batenya sabura ken nga lagati anyi le bakano ana jongo alkaba kun karanya nya mare kanni batenya sabura kemre suka mandene nya mare kanni batanu kemre nga himenu ga fati ken noni Allah ndi golle mbraji bonne kemre nga qur'ana yanka na kejabe ati inna allah bin nasi la raufur rahim ta Allah ni hinna momonten tunkanye ti komunga wa hinna nanayni kemre nga Allah renga ki kamun paye be hayni purke wa hayna yanka qur'an pega yanka sa na ko Allah renga nanti nya sera Allah taqamu ati qad nara taqalluba wajhika fis samai فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره كمرنا أتقامو أتي الله هري أنغي كمون باي بهاينا أنيا غني ليلي كموندي تيكي الله إنيا سراري يا غنيا كمرنا أتي أورني قبلة كنانا أني مغو دونينة قبلة بي ناس صوبين يهودي أنو غي درامي بكوني nanti Allah hare aga awi kundina in sabutene aqab man sabuna ajongo indenga we kun qiblanga kendi ga men Allah hare nde unu kembira Allah ti orne qibla kina nyime himbe ga wandu nini na sabuna alkaba jongo ye kinya nyiga la Allah hare nda kembira Allah ti orne qibla kinanga kebe ga orne andu ngendi kenno qusu nyamare nkine fa walli wajhaka shatra al masjid al haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu kemre ati qara aya gon jonkoi kata Allah hurma misiren banginga kina alkabai qara anya gon jonkoi nyamare yankin Allah haram pana na mufraduma fa walli wajhaka shatra al masjid al haram ta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam anya gon jonkoi kata Allah hurma misiren banginga wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu aga ne bangasu awamba ne here aga ne bangasu annan mantonu aga ne duna seleke sui qara jonkoi kata Allah hurma misiren banginga alkawa bange angane alkawa nando bange suna nanto duna selke sui awajib nan kama ke qura aya sawabura anan jongo alkabai ati wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu alhaqu min rabbihim kemra serbeno haga groupe na likatai o gari to nun koni qur'ana yimega tukuna qawmi ti alla kitabun to on kin serbeno ke yahudiya nukui ti men watu nanti kimaka yilege tungyen na sawunya asande kun kitabuni nanti nabi min lagare awrni jobbe ni jongo batil maqdis ay qawl lagarni alkabayai ken sande ngu kitabini me watu nanti tungyen qa allati wa mallahu bighafilin amma ya'malun keta hagara ke golle be me watu nanta sande kitabuni wotla Allah haren degu na kuta ti hagara ken golle be ya tallama Allah ma mungure Allah ti mungane wa Allah worno tirndai wa wirgana tai kembrenga qur'anan kitena akwa Allah harenda na tamakin buwari nanti wala ina tayta allazina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm innaka idhan lamina adh-dhalimin ataqamo ati Allah hare an ganari yahudiyan nun nasara ngati aya sui ando kabago ho ganari ya ma tabi'u qiblataka unta tokini dan qibla kere nanti yahudiya wal man nasara kunni jongo alkawai nan salli tikin tanyanare Allah rakinko Allah harenda na tamakin buwar nanti indi jongo na alkawai abada ati wama anta bitabi'in qiblatahum ange yime qamanya ango batini ikimbakanga nanti islamine jongo batil maqdis wal muslimine jongo kembura wal maqna na sawabunya yahudiyanu kunyi i jongo ni kembura ni baitul maqdis banya bon nasar no kin jongo ni ken kanura kembra o mai jongo rabane kiya sabuni nanti islamin kan jongo yahudiyanu nasara i jongo ira tiken kan dayana qur'anan kara kenta makimbu ala arene nanti sira suga tin islami angen ta kan jongo ni
ku qibla nga hila qari na koy nan di yile nda arno ker hila qari ke woni masama budunga futesa o continue ke la hala yakama kinani alkawa jongoyenga kembrenga ati kamo ati wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata badin ti yahudiyan no nasara i wonun tabbatin yugo kimbakaire yahudiyan tabbatin nasara an qiblanga wa nasara an tabbatin yahudiyan qiblanga ken kanan tayana abada kembrenga Allah qur'ana yang kanna ken tamagimbu Allah arene Allah are gari kata nanti Allah are agana sagiri halle nambu alkawa jongo yake ne jongo yakun qiblanga to tokindai kuma Qur'an ti wala in ittaba'ata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilm innaka idhan la min az-zalimin ti wallahi angana bati inyon kilun wai hagara kebeko nan tanan sage bagan qiblanga nan jongo yi Baitul Maqdis ya to tokindan bati angana inyon kilun batu ti kemra kengana ya nay to awli anga kembira ti innaka idhan la min az-zalimin ti kembira anke an gilito nyandanu ngare angana tokiro inyon kilungum bate to awli hale anga na ko nanti an jonan kawanan ko alkaba yayi angana dan jongo Baitul Maqdis ya kembira ti kembira tanya du to nyanai akin aya khorai gungunde be jongo ko ini kata Allah harime tagana tokiro nyon kilungwa ti kembira tanya inyon kime to nyanai de kembira Qur'an aya be yanga kimbaka nyelendi aro lahala no benu dangi kenni kuyi kembira aw munin islam su ko mande mango dina seleke hoy anan jongo alkawa yayi angane sallini anan jongo alkawa boku ma ogoti oku ma otini kimbaka mawnyana honu me ya ngure nan to koy kimbaka ngonni duna bangen su anan jongo kimbaka ya ko kuma kiyembura sun gangane ni kimbaka ngure ni kiyembura kendo qibla kenta banade qibla ne kangai alkawa bangi aw ko ni ngera te qibla an qibla kembronga hamare me awnya marni anan jongo qibla bangi qibla aro kimbaka untabana kimbaka ngure na arabon kanani al mashriq dongo qibla ngure ne alkawa bangi kembronga islaminu besuna kento khomi alla rokungu yon ko tege tawrange munin no qube alkawa okro kembura yana kiya sabuni o santi kimbaka kembele jamanu yonu ngono alkawa kuno kankana yana kembra kuno sale ni jongo kankana yi jamanu yono ngono alkawa kuno sahili yana kembra kuno wajibi ni wono jongo sahili mangi jamanu tanano wono alkawa kuno hankita yana kembra kuno wajibi ni jongo hankita ala kulli hali himbe koni murndenga ni ken qibla yi anan jongo qibla bo kendangi halesa kiyani kimbaka nyille yake ora ko nantanya madinantare kiyani hijra nga aqasu tamro nyerundi honu konnendi ora ko nantanya kin kemre kenna ya hale hidanta nur tokai kui ho mallato me kebe gani sumen wajibi nawo kelli toki kinga ora ko nanti kenya shabanan qaso atamuno karawo honora ko nanti arajaban qaso atamuno karawo kemre sumen wajibi nawo kahana toki kinga hijra nsino hilandi kenoni sumelinya wajibiya kembra kenna ngale jakan kahana wajibi na uli toki kinga na jakan kahana ya wajibiya aro zakatul fitri na kenya sunnai Allah arenda farda na woni mantonun kama ken kahana toki kinga kusu ko mantelli hijran sunu hilani kenno nan toki me kebe gani kimbaga nyile ya kenya sungolo makono ni kenya shabana bo kebe gani sumenga kelli wajibi songa soni aro jaka do zakatul fitr kunsu ko mante kulli songa sononi kembira kusu ko mante li nan toki me kebe gani sumenga sa sumen qibare qur'ana nyanka kenni na serungara kille sumen qibare ni nanti serebenu insumu wateganti ya aro ganta trekilere aw munnu ma unsumu watenti ya wanta trekilere kemra sumengo murnu kuma serbe gana trekilere ga aro me watundenga ni keta sumengo khenne baka anken kama serbe gana trekilere wal manga tundenga ni sumengo khenne baka ankama kema qur'ana nsehe sumege khabareni na wala qur'ana nsehe akhbareni na wala سورة البقرة بانجر القرآن دقمو أتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقون فدية الطعام إلى آخر الآية. قرآن تقامو أتاون سربنو السلامو آغا لمن أنكاو كمرا سمي واجبي آكما إلى سمي واجبي ناكما آبا نهري كما كتب على الذين من قبلكم قميرا واجب نسري كما موهمنو السماء كاني الله رمان تون ما راهين ندخل سمي جوبي وكواي كمرا أتي إلى واجب نسرقا كما همنو السماء كاني atakamo ike sabura ana kanu Allah ida sume ke waji na aka make sabura ana kanu Allah na sabun Allah kan ne ken okite na sume ne serebe an bana nanu serenda dome anya hejinde anya heyigane ni an bana kombe ne jigine mpaka amulle ni sere ya rentanga na jinto na madunga minne ken Allah kan ne an gore an juwani allora wotol khorun wal malo yana ko na funa iga an ken su komanden to na madunga yigane yana ken Allah kan ne woy ke sabura ati la'allakum tattaqun ke sabra anaka no Allah ati ayyaman ma'duda ati kota ne kin jate hoy tanjige kota wal matambile arbito kab sumen ne kin qad qam ati faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ati serebe ganai watunde songa so nai anga tunde ne wal ma ngotere kilere kemrenga kinga manena jate ne ya kota ikin kota tane misali anga kota nun tukwana watake noni songa sono angana watu bidu haka be yana danganga angana haswati be anga tuwana walma an wotere kileni bidu haka be yana danganga anga tuwana walma yagare ergili li anga nan to an songa sono ni anga tuwana walma yagaren sare kota be na danga tuwana walma leme ngana an komoa kita fiqugum mo kunno wala na yagare be an no ntenga nai kembrenga angana sumenga no ke sawra ma tora kinya sarare meke an sumenga la kanga kota nun tuwana keta fiqigum mo kunno wala musri wal masre be lemenga an ko mo anga atnanti angana lemeke hata baga ko mo ga on tora kin wa ama sere kita imbe go sugune yana muso leme madunga wal ma leme madunga serta na ko morgana o ge mege ngana sumengara keta awta amunde yana nan ka sumeke tugarun ala kulli hali aro khirse qasi sere be garanta sumun kema ken qale yana ta'amunne mane na mure mbuni wati gena nihiye kembe na fere gumu ngo kenno ko wala na mosri qala kulli hali tarhu gumu goni muradun himbe sume ke goni wajibi nawo madinan taren sino hilandi aro kimbaka yille isu toki me umalato qur'an antiqamo ati serebe gane watunde wal ma antre kilele tawo anna kotatana an kotatana jatene na tuwakun wa ala allazina yutiqunahu fidyatu ta'am masakin kemra serebe kuganan kita keda ahidiya keni miskinu yiganinde faman tatawwa khairan fawa khairul lah serebe gana tatawu'unya barayimuneya khairiya tigonya khairi kenga manena wa anta sumu khairul lakum qana sumi kenya sirende anan do koto ana kata sumno anan sumu darra wa ko darra no benu koni ana anga to allo sumno anan sumu tikenya sirel kembre nga sume la halane kebe gani jakanga ken kana yanga ke wati ne ka misan sige go le yanka lege sinere Allah gana dungete kotatana jakan kabara zakatul fitri ge o rakhelo ne no qawala wala ki sabra fami na kitaro do nyana wata Allahumma ya farij al hammi wa ya kashf al ghammi wa ya mujib ad da'wat al mudattarin rahman ad dunya wal akhirati warhamhuma anta tarhamna farhamna bi rahmatin تغنينا بها الرحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وعدتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.